O te whaatalo whātu lau whaafonga angai nei tai au malo le soifua manui alo maia o tala lau Radio Samoa. I tala tomua, ua whaopopo le isi no fuanga whaia whaapitoa e tāpua i aile alo whaivo le toa Samoa i Aukilani. E se mai fia fianga i lau au li whaasolo atu i le fia tai au i mangele. O le wata pena fo i Otara mo le poa tai au. O Otara o whaopui no le pāti ma e whaia lea i lona taulanga whaatau. Mai le tūlai 5 i le 10 i le poa tai au. Ma e le ngato whaafia fianga whaaleanga nu, musika ese, siva afi, maisi, a umale pāti, o le wa whaamauti no mai fo i watali e le sparkle lai sene le Otara Kai Village, e mawhai ona matamata i le ta alonga i le screen tele. Ma o le ama whai ona watu ai a inga i le tūlai tolu i le vaveau le asosai matamata le ta alonga i le kāpaka, ale māketi o Otara. O whaatasinga ma whaafia fianga wa tapena i mangele ma Otara tai au, e le o talia ina se ava malosi ma o lo tatalo mai pia i le pa i o le atunuu, i a tāpua i saunga le mu, tāpua i whaatamali. Ave e sea isi komiti, ai whaiti le whai numero isi, ale Auckland Council. O leo o whaawau peo na whetu una i matoe whaatulanga pūlenga ma komiti ale pule nu ufowo au kilani, Wayne Brown. I reporti, ele o se mata upu whai ngō fie na yeile whona tangana na fia le pule nuu, ma ana komiti e peo na whai ai le town hall au kilani. Mai le pule nuu, ele o se tangata na malue luela na whaai unga ono le fia o nisi, ma i ana saunuanga, ele ai ni wheutana inga, o le whaai unga fo i waiai, paule mea na te talia ino le wha mawai mai, pe a le a wai. Ai mai se tasi ele i fia i whaai unga Brown e Bayo Chris Darby, ele i tau fia lona manatu na te e na ile filifilia lava ile pule nu o tangata e o i tutono lau wafono. Ona, e ono mawhaiona piki ai lava ia tangata e mana oai. Mai a Darby, a tono e mawhaiona whai le whanof, lea sa pule nu mua ai Brown, ai le mawhai i au kilani. E umale fono tangana na fia le i maua se tonu, ma o le wato e tolo pole mata upule nei le isi fono tanga i whaia, i le whaai ungo le masina. Ua talia le malo e iei whanau o lo o matua i mo o mia le fesoasoani, ma e le leitu langa tau a onga. Ua sawaina mai a whaalawi loa o lo ngā luluele malo e whaia se system, e sili atu e mawhaiona lango ina i whanau nei. Whaamaunga mai le to a fitu whanau a onga o lo mawhai o na iei fesoasoani whaapitoa i to tonu a onga. O le to a tolu e le o mawhaiona sui ai, ma e fōlinga mai e le o lava. I le taimine tu sama le 5% o whanau, e ono le mawhaiona whaamalia ino o lato mana onga. Ma e tu sa lea ma le 2.5 afe whanau a onga i totono o le tausanga, e le o iaisa fesoasoani, ma o lo tawai whanau ia onga amata, whaapea a onga. O se fuafuanga po o se model e sautala na nafi mai le minister o le mtanga luenga, e le i fausia ina. Ma pe ama le isi ono masina, whaato ama whaina tupu. Mai le so upu a onga le National Erica Stanford, o le whaasilisilanga na sau mai le malo, ua na o se isi reporti ma se isi system e whetu una iai, ai ele o mawhaiona fo i ele whaafita au li e pe o le whaatala noa pe whaafewhea. O nao o le tupe i whanau o lo matua i mo o mia le fesoasoani. Ai mai le presidente o le PPTA Melanie Webber i tala le TV tasi, e na te le tali tonuina se ilonga i wa ai le tupe e whaatupe ai. Lata i le 2 miliona la fonga le tamawha i pisinisi mai tonga na tau mawhai e alo ese mai ai. Mana maua ilona au mai a whaasolitu la fono tapaa mai tonga. 5.5 tau sanga le matua le tama o kilani wa ave leo, ma o le afo iwa mo lia ilona pelo ngi o le vaengo tiute. Ai au mai totono ni usila o loa e le whaatangaina. E lua uta sa whaalafi mai totono containers tusale amalitasi tone le mamafa. Ma o le ana au mai whaatasi ma manioka, talo, ma ava. O November le tau sanga talu ai ma le masina whaato a umatu na mawai uta nei. Mai le vaengo tiute, o tapa aneina au mai ma le whaamoe to e whaatau i le Community Pacifica. Ma ua wala au mai ai ma le vaengo tiute so o se tasi le community o lo o to e whaatau i natu i se tautau ngō fie nei tapaa, e le sao ma e soli tū la fono. Atala whaaiu, ele i maua lava le to atasi le ana le iloa mafua mai na ua sa ele wa asawa i manukau habai au kilani. O le walua vai aso talo na tupu le nei whaalave, ma o ana nafi na whaelo mai ai leo le sua fo le to atasi wa maliu, Jema Ferrejo, tolus fuluiva tau sanga le matua. O le to atasi lo sa ilia peo le alo le tina wa maliu o Ryder, ma e se fulu tau sanga lo na matua.
I finangalo le ainga whaanoanoa tawala mai leo, paule mana onga, ia fo I mai le atali. Ma ua whaaftai fo I le ainga le community whaapea au nanga ese o loo fesoa soani sa ililinga. Tu whaatasia telefou, silia maleono sfulutolu wafe ta latu pe wa maua mai sa ilinga tu pe loo whaia, ina ia mawhaia I peona whaawau sa ilingo le atali. O tala nao le tai au, manuia le ne yasu. Whaatau se hau tau talo for voucher.